kunamalungelo namhlanje umuntu wasithi amrembaji usela sezingeni lokuthatha athi kulilungelo lami ukuthi ngiyakuthatha namkha ngithathi hlala ngathathi nangifunako thatha nangifunako ukuthatha kuyakatelela katelelekile ukuthi umuntu athathe abe nomkakhe umuntu nakadlula emhlabeni uya ebezimini uyoba mzini indoda imuzimu wabantu abayo nangiphethe irhabha ngithi ngisaya kuba mkhulu nogogo phethe irhabha ngithi ngiyakubaba nomma akekho umuntu ophethe irhabha athi ngisaya kumsweswe ngiyokubawa inhlanhla kumsweswe akakho umuntu ophathe irhabha athi ngisaya kudadewethu umarta ngiyokubawa inhlanhla inhlanhla zikubaba nakubamkhulu nakugogo nakumma so-ke nawe uzoba lidlozi labantu abakho wavuna lizoqedile unomfazi wena into evimba umntazana ukuthi angenzi ulutho phakathi komuzi iphephethu umfazi waba nenthimba wenza yonke into yomzilo navane kuhlatshwa ngabe kuhlatshwa komo kuhlatshwa imbuzi umnyanya kuhlaba ubani nobani namkha umuntu ohlaba kwalo uyaqalwa ukuthi umuntu onjani ngaphambi kobana anikelwe amandla ukuthi hlaba ukomo ukuhlaba kuyinto yabaphasi abaphasi bafuna into eclean emsuka manje sesibona abantu bathi hawa ngubani okwazi ukuhlaba la seyikomo seyijame nje sekufanele ihlatshwe ngubani okwazi ukuhlaba la thatha umuntu kwathi ahlaba umuntu ngomukwa lespotsini ngokuhlaba inyama khona isiyimba ibhaleliswayo inyama khona idume ichinga le